Faitau sinia I pe ona malanga toi Samoa. Aftai mata mai lava I tō sauninga. Ia ma moli mai lea, ma moli atu lea nganga whaaftai lea tua. Ia ona outou. Ele whaaftai Faitau ma toi ina. Ia meise le pa ia la silasi al tato e Kenese. Ia maru tau te talo mo maua mai hei Samoa le fono. Ia vi ia lea tua. O se whanutanga mātango fie, te leni mea sa wape nao na talanoa mai ei lea tua, ia e tu sai male tātou ngā lulue, ngā luenga lea tua o wala winai tātou. Amen. Wela leo le ni tae au, ia. So se taimi a tātou te o mai ei le lotu, there's always a special time e pai ei lea tua e tātou. You know, if you come with an expectation, amen. Mele expect for earlier to us, so time yet to say well lotu, if I be known for manuia le to yet oil. Amen. 5 day yatu, 5 day mo me umalava, ya maltato ngadwen of yengai nei, lopula le to motato. Au no for le fono ma meditate le tua ma. Tala no fai le tua me o lo fina ngalo mo tatou mo le Kenese o le fe au le o te tonu o mai le tua mo tatou e fa talina fa pea. The fall of mankind lost two important things. E ano mafau le ia le o lango le tangata ma tatou vaivainga ma mea fa pea na ona leilo longo le tatou leu sta. I honestly took time to ponder and reflect over my failures and the things that I did wrong that destroy many things in my life. Hallelujah, Lord. The two most important things that was lost because of the disobedience of man was number one, Adam and Eve lost the kingdom of God. Number two, Adam and Eve lost the presence. Ela vai tu lo tele le po le al ka ko kinga hinga fa ingelo. Ale ai se tato mafutanga va la lata male tu. Ma I maule kaimi. Church should never be a religion. Church should be a relationship. I come to church because I have a relationship with Jesus. Ole mama ftanga lea va vala lata ma Yesu, maleanga pa ia le no sa wa we le lotu. Otherwise, it's just a waste of time. Please understand, Christianity is not a religion. Christianity is a personal relationship between human beings and God. The one thing that is unique in the kingdom is the presence of God. Ole malo le atua. Male me pito sili ona tau e tonu ole malo le atua. Ole presence ole atua e tonu ole malo. Menga unika yangi me oloku. Because ole lotu ole falapa tu potonga lea wata ua ole malo le atua. O ile pule ole atua ole pule ole malo. Ole me kanga fai usikai umakanga ile pule ole malo. So when Adam and Eve lost the kingdom, Adam and Eve also lost the presence. Hallelujah, Lord. Kenese ona mata upue. Tolu fai mo mua o fai upe fitu la tato tilo. O te fa pea tu taione, stay in the presence and protect the anointing.
Le ngaka protect le anointing lo lava o langa. Tako pe atato o mai le lotu. We need to protect the anointing in the church. Kenese tolu fai mo fitu ia. Ua sili le atamai o le ngata I manu le vao na whaia le li le atua. Ua whai mai o ia whawhine. E moni e na whetalai mai le atua lua tele a aila au le whatoanga. O na tali atua le whawhine le ngata. O fua o la au le whatoanga. Ma te a ai lava. A le fua le la au e totonu le whatoanga na whetalai mai ai le atua. Aua ma te a ai au a fo ma te papai atu iai. Ne I maoti. O na whai mai le ngata le whawhine. Lua tele oti lava. Awa ua sila fia le atua. O le aso lua te lua a ai. E pupula io o lua mata. O na vea ile o lua e peini atua o lo o iloa le lei ma le leanga. O na vai atu leo whawhine le la au. E le lei lava pe a ai. Ma ua mata ngau fie mai. O le la au fo ia o ngā. E maua le poto. O na tango ile o ia ilo na fua. Ma ai. Na ia avato fo ila na tane. Whaatasi mai ia. Na ai fo o ia. O na pupula ile o la ua mata. Ua la iloa ua le lava lava ila ua. Na la fatua ile o lau le mati. Ua faimo la ua titi. Amen. Fonga mai o le mele fai satani. Satan will do anything. Ai tilo le tala lefe mai o na sau leo satani o tala noa le fafine. A le eimo satani na tala noa le fafine. Ina ia o ese la ua mai te tonu o le mamalu o le atu. Satan wanted to drive Eve and Adam out of the presence. Let me honestly tell you, ele suia le takti nga sa kangi le faya le kaibilingai. His aim is to cause us to disobey God so that God will drive us out of the presence. Ang alay loa le leie sa kangi o le presence o le atua le ke manguia. Ke manguia. Outside the presence of God, there's nothing good that will bring happiness to you. Inside the presence, e mawa maya me ke mga oaide o langalingay, maleola e whakawau. O le mea lana whai e satani. Na ilo le leia e satani o le mele e iei a tamu ma ewa I tonu o le whaato anga o etena. O lo o iei le mamalu o le atua, la ilo le leia e sakangi o le makua I manguio a kamu ma ewa le. O nofo lava ile taimi le vai aso atoa fai le Holy Ghost. Ma o mata ile me ma fai ona tupu le presence. Fa mata o le atua. O nofo tua mo tilo I me le tupu. Au fa longo atu fa mai le nganga pa ile atua. This is what happens when people stay in the presence. Wa kako fiu fo ngai me o loku, kako fiu fo ngai me o le o I loku nga le waku I loku ele e ki nga loko ko yo mai le fale o le mea la vai kasi ke alu wako mau fa ngonganga ke ko sa o le mea kasi wa kako fiu fo ngai me o loku. Hallelujah Lord. But you know, o le mea la mana o e mea le inga interesting me ni o lotu. It's when the presence of God walks in. La ka ke alo le loko ke sau ka e le po mo te sau ka falong ko eselma ngai o la ka falong. On my Sunday night, man. And I like and the Holy Spirit saying, Sepi, this is what happened when people dwell in the presence. But over I le se tumu kwa over aya le se tumu va pe le lokul polasa. Aya le me tonu le tumu ale me la te fatu wai. E le o tumu on o to ma bongis. Na tumu on o le presence o le atu. Wai lo le ya ka ka me mo wa la ko no le me mo. Le la te tu o le wa mato le ma te talo va pe le o. Au wa tu sau le si fai pure le pisa I ko ngol pane mengi. Like a kid. But how could this powerful man in the parliament could cry like a baby? Only the Holy Ghost can do that. And only inside the presence. So what is he come making kiki of a pengang o maya yo luma pung I lunga fa palasi lo ma
O pe ele ai ma se sina te fai me fa pe na o le nganga o le atua na te fai. O ke lola o ele sikal ko ngunga le manga ia le. Fa mai le sital tonu ngo istangata. O ele to nga lu ele to yengi me alo fa le nganga pa ia operate le taimi nei. Mai wa umma le taimi na ele ko operate le fa tu auto. Don't ever be fooled. The God of yesterday will never change. Mai me alofa le nganga pa ia le atua i tonu le lotu e fa pena na manui ai tangata o le kalesia fa manui ai tatou hallelujah Lord. Don't ever believe that deception. Tatonunga nga tangata tau le obsessionist. They believe that the spirit, the gift of the Holy Spirit ceased after the apostles. That's a lie from hell. Let me honestly tell you that the Holy Ghost works and He will continue to work. Nala na mai le ngang pa yole tua e operate me alofa le ngang pa yole tua e sa pena masau ni tatou mo le fa o tanga mal te me al si kianga hallelujah Lord. From now until eternity the Holy Spirit is still here. And He will never change. Hallelujah Lord. I want to pelongia tatou I da o onga na. Ia e tali tonu le mele nei, e le isuia le polka lame le atua na awina mai le nganga pa i o le atua le lalolangi. Hallelujah Lord. O lo nga lue le nganga pa i o le atua. He's right here. He lives inside us. He's above us. He's beside us, before us, behind us. The Holy Spirit, come on, lift up your hands and wave to the Holy Ghost. It's right here. Hallelujah Jesus. Lua la mena le loa le malo le atua, to le loa le presence o le atua. Now here's the result of the fall of mankind. O le wate whate dato, o le mele mana o mia, e tato, o le tato wola whapa ia ina makako wola i kongo le fina ngalo o le atua. Hallelujah Lord. Because o le sona le na tupu, Adam and Eve did not care. And as a result, they lost the presence and lost the kingdom. A whangalau tau ni me mua mua lama na tupu. Me mua na tupu ina ua anga salalu e tangata where ole breaking down of relationships. The first thing that has ever happened when man fell was the breaking down of relationships. Hallelujah Lord. By upasuma lima, hostility between woman and a serpent. Ia mawhanau le ngata wa mai ua whapena ana. Tutu I elesi le uro lesi. Ai ku elesi le muli vai o lesi. Vai upasuma le ono. Mai tala tu spaia. O tau mawhaile fine e dominate lon to lua. Ai wha mai tala, wha mai whaasalanga le fine, but your husband will rule you. And all the women say, praise the Lord. Ele tai uma wai le lava la so nei fa matala ya ele ole mutaanga na women you are so precious before the Lord and without you we cannot survive. Verse 17, man and a crown. But my was tu pui for about tui. Hallelujah Lord. But my la ele atamu you will struggle to scratch a living from the ground. See, this is what happened when we lose the anointing. Kenese whawhai upu mua o le ulua I murder na whasiotia I kainolo na uso a pelu. That's what happened when you lose the anointing. Hallelujah Lord. The family structure begins to break down. So se ainga e alu ese no le whau unga I tutono se ainga. Avong mai le whau unga e lenga o le lotu e whaiai o le whau unga I tō whale fo. Amen. Alu ese no le fa unga mai tono le fale, then the family structure begins to break down. By the way, lo fa le si tangata. Amen. O kongo ole ekalesi e te tauna lo fa le si des. Ata lo fa le si des I love you. Love you. Appreciate you. I thank you. Ya for any me fale tonu ya please forgive me, forgive you. Amen.
Afonga mai la le si mena tupu. Umalona tupu le melea. Then man began to move eastward. Kenese lona matau petolo fai upalusum le fa. Afonga o tau le melea ta fa matala tu se Kenese. Na lost law le anointing, na lost law le presence, lost ma le kingdom, then man began to move away from God. Afonga mai la, ele isuia fo ila le mea nai o ma le temi nei. E lose law le anointing le tangata, a mata lona le tu alu le tu ai alu away from God. Now here's what happened. Kenese tolu fai upalusu ma le fa mo le lauma. O ia turi atu lava ia atamu. O ia tofia fo ke European no fo ile tu sa el fato anga e tena. Ma le pelu afi mumu. O lo feliu li wa ia le wai le ala le la au le ola. Yeah, na umalona na lost le kingdom wa kuri esela ua wa mai ona ole anga ele tu sa sai. Kenese lom tau pe fa fai upa suma le ono. Yeah. O ia fetalai atu o ia ile fafine. O te matua Kenese fa fai upa sfuru ono. Kenese fa fai upa sfuru ono. o na alu atu leo kaino ai luma o le rii. Ua mau fo o ia ile nu o nota. Ile tu sa sae o e tena. Amen. So afonga mai ina wo ese atama ever mai le presence, mai ko kongo le presence or the kingdom of God. They went eastward. Hallelujah, Lord. E o mal mata upa fa sioti kaino lono uso apelu, and he also went eastward. Amen. Afonga mai la le mena tupu. Now they lo le presence o le atua, then man began to move away from God. The eastward movement, o le upu le east le fa o ngai tu se Kenese. Afonga le mai. The Hebrew word means moving away from God. So when man began to move away from God, o le ke le yo mena tupu. Ya afonga mai la, Kenese no namta po ono. Mankind continued to move eastward. Or the moving eastward there is when man began to move away from God. Faitau mai ia. Wa ina a mata ona whaato te leina o tangata whanga ele ele. Ma ua whana wina ila atua whawhine. O na wawa aile o le atali o le atua ia whawhine o tangata. Ua lale le lava ila atou. O na whai awai leo ila atou i whawhine uma. Ua latou loto iai. Fai upe wha. Sai le lalolangi i o na aso tangata maululunga. E whaapea fo i o na tua mai. Ina ua wane o atali o le atua ia whawhine o tangata. Ma ua whana na wai a te ila atou. O tangata malolosi ia. Ma le tāua. Anamua. Amen. Whawha mai. Ina ua o tangata ele tu sa sae. E o mali mata upoe ono. Fai mai le tala tu se pe fai mai. Ua multiply le ko akele o tangata. Hallelujah, Lord. And the sons of God saw beautiful daughters of men. They marry them, and as a result, they produce giants. Afonga le mai. Ka ua i olo mai mea la fiong pa ele atua. Mai ua whaatupu tele ina tangata. Ono mai leo atali o le atua. O le ko okele ala o isi theologians. Fa mai la tutatonu o atali o le atua o angelu. Ia lono winga la asesi whaupunga pea o angelu po atali o le atua ua whai poipo e awha fine o tangata. That will never happen. That will ele ai mas tangata o la whapea. Oi lo tolua. O whai mesa o lo tolua pea. E o le angelu lo tolua. Ranga le interpretation isi kanga kala whamai. The sons of God were angels. There is no way the sons of God could be angels. Amen? So here's the interpretation I believe. The sons of God were godly men. They were godly men. O tangata paia. Wo mai tangata paia wa vaai atu le au le lei o tēnei. Whanau o tangata. Meaning referring to the world. They marry and they produce wicked people that the Bible referred to as giants. Amen? I did my homework. Let me honestly tell you, ole mele na tupu na ita ile atua wa reading on ile mata upole na. O na ete fai na te tilo iai.
Aleluia lo. Fai upo tolu Faitau mai fai upo tolu ia. Ona whetalai ane leo lea lii. E le whaavavau ona whiinau o lo uanganga matangata a wā ua na o tangata i lātou. A o lātou waso e se lau male lua fulu o tausanga ia. Faitau na le mataupu, right on after verse 1 and verse 2 and verse 3. Lava matala fa mai ua matua I hita le atua, fa mai le atua ele to e whingau. O la le me waitai fo le atua le fai poipo o le whanau of atali o le atua ma fa fine o tangata. La me waitai fo le atua. Ua ita le atua because that should never happen. A fonga mai la le si le songa ka ua le atato. So se tangata whaolei, ia e whai poipo se tangata whaolei. Me o le kerisi anga o le loloa, wa koe fo I le lololang. Anga ua mai ke ngeki whaolei, inga o ngofo I kama le whaolei. Ana riso, ele ia la le saur kanga o lai makua I solid longa o langa. E ma whainga luenga I lon to olua. But o le mea na ita I le atua o le intermarriage of people that don't believe the same thing. Ma mai la waita le atua I fai poiponga iha le ma mai le atua, my spirit will not put up with humans for such a long time, for they are mortal flesh. Their lifespan will only be 120s. Ai alu lai fai kau mai e mataupu umor Kenese, you will find o isi tangata a kamu nga o le ka I hiva se lau ka I valu se lau tausanga o tangata. Ai o mai mataupu e ono mai le atua ngar se lau lo fu ka usanga e lava ki o lai. Amen. Vai upe ono. Ua salamofo I le li. Ina ua whaia ia tangata le lalulangi. Ma ua ti ngā ai lona whina ngalu. Kilo le atua le lalulangi te mina. Wa salamoa. Le upula le whaonga. O le te mawhawhawa pia. Didn't God know that this was going to happen? Well, the answer is, I believe ngai loa le atua. But ngā mai pele ava noa le tangata e whai e langa decision. A ngai le pula le atua le loto whaitalia o le tangata. Amen. Ai whai mai la tala tuspaia. Wa maku wa say sorry ale atua I ngau o i whai le tangata. Vai upe fitu. A whonga lao tau le mena. Whai lo mali whai unga le atua. Mai le atua. I will wipe out all human beings from the face of the earth. Ona whetalai ane leo le li. O te so loi e se ina il fonga ele tangata na o whaia. O tangata mamanu vai wha, mame whetolofi. A tō mamanu whelelei. A wawa o salamo ina ua o whaia I lātou. Pai upa sumal tolu, and God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures. Kenese fitu fai upa lusul mal tolu ia. Toma manu whelelei. Na whao matia I lātou ai le larolangi. Nao noa I le mai lātou sa I le waa. Ma ia e ua te toe. O le tupu, matua I le fia le atua, I le mele ua paaba ai le larolangi. And the Lord God said, I will wipe every man out of the face of the earth. See, this is what happened when people continue to move away from God. Tatu wa itai aone nei, e ako ngol ko kele o tatou, you may be sitting in the church, but you are far away from God. Walevang a makalau cheni away from God. Long time. Peng a makamaya yang wadi. By now, you are completely far away from God. And when people are far away from God, they will do weird things. It's amazing what people do when they continue to move away from God. Hallelujah, Jesus. Ai va inge se kanga kalaka ile tu e kilongo fia ele fenkala nga e lol tanga tela talata ile tu ele fenkafa nga e lol tanga ta wa mama wa male mela wa ye ale ko avalua tanga na feola. Hallelujah. Ole voi o hatu a ona faile fai unga le tu fa fonga mai olona lofa e te levave a olona to asa e sau pele e sau lava e te lengese lona to asa te levave lona lofa a le mistake la kangaka e lau kele loa e ke lengese le to asa a e saua
the continued move of people away from God. Here's another interesting thing I found out. O le whanau noa, o le mea la no uafo ai. Na le pau i o tangata na whiola mai le lau ele ele. Na tu toi mana to le walu lea. E ala i e whanau noa o Ham, o Japheth, o i Malaysia li, Mashem. O le whanau la lea noa. Knowing Noah was a godly man, the only godly man lived on the face of the earth. O anga kari ila i o to tolu. Lea na whananau mai. Hallelujah, Lord. Whananau mai, ai whananau mai la tō whanau. Ua leo i le atua au wa o mamao e se male atu. Amen. Let us have a look at it. This is very interesting. Kenese iwa fai upalusu tasi lufu lima ia. Wa inu fo ia le waina. Ma wa o nai, wa le lava fo o ia ilon fale ie. O nai loa tu le hamo le tamao kanana. E le lava o lon tama. I le ua tau ina atu e ia i na uso e to o lua i fafo. Nafta ngofi leo semu ma ia feta le ofu. Ma faa e ai i o la ua tau au. Ma la samavali to umuli tua. Ma ufi ai le lava o lo la tama. Ua faa sanga ese fo i o la ua mata. Ua leilo atu fo i la ua le lava o lo la tama. Ua ala noa ila na waina. Wa ilo fo e ia le mea ua whaia ia te ia ilo nā tali ia o pito i titi. Wana whaiane le o ia e mā laia kanana. E mā tua whai o ia mā polonga i o na uso. Yeah. Amen. O le mea na tupu wa uma le lolo ua fia le atua ia noa Faitau langa noa ai o ngalo malto ina. O le o ngala le whamatala tupe mei o ngala se ie. Ale ala wala tuno nā tali ile ingo ia Ham. Wa ata ile tele noa lon tama. Ai ala i volto ina ole fai me malia lo nā tali ia. Ma mai lo malto ina ia hamo ia e malaya. Ole upula na fai ilo nā tali ilea. Le la tatu tilo le mena tupu. Hallelujah, Lord. Ile mena tupu na mafu ai o mai fai ngataia ma mea ia la tatu tala noa le tai au nei. Let's see what happened to Ham and his descendants. Kenese furu fai upeono ia. Ona tali fo yo hamo o kuso ma misa raimo ma futu ma ka nana. O kokari e whainkaka o ngoi kama. Cush, Misraim, Phut and Canaan. O le whanau la lea hamo. Whawhama mai ape o noa o lona tali ia hamo. O hamo la e whanaua i al tamale ingo ia Cush. Na o Cush la lea la tatu tala noa il tau ne whai upo e walu ia. Na whanaua fo i e kuso ni marota. O ia fo ina a mata o na whai mali i malosi i le lalulangi. Whanau o hamo, whanaua ia kuso ngā whangaua ni marota. Lea wa matus pa i o tangata lea na Mataio na i loa tangata malo losi lalulangi. Whai upas furu ia. O le pongai fo i o lona malo o papelu, ma a reka, ma a kara, ma ka lene, i le nuu o se nara. O lea lewa mai o le pongai, pato le upu le whaonga tus pa i palangi wa mai, and Nimrod built his kingdom in Babylonia, which is now Iraq. So whafonga mai la, o Nimrota lea, kusa o hamo na whanaua, kuso na whanaua, ia Nimrota, o Nimrota na whaua Babylonia. Vai upasutasi ia, O le nuu lava lea na luatu ai a Asura, ma ia whaia ni neva, ma le a aiore opo, makala. or Assyria, it should be Syria. Nimrod extended his kingdom to Syria, building cities of Nineveh. Nineveh is Mosul in northern Iraq, the birthplace of civilization. So, wafonga mai la, o Nimrota, kusa o hamo na whanaua, kuso na whanaua Nimrota, o Nimrota na whaua Babylonia, o Nimrota na whaua Syria, ma Nineveh, po le northern part of Iraq. Hallelujah, Lord. O no whanga ia e o mai le taimine nei, tatu tilo ia, ile matau tia o le mena tupu, ina ua o ese tangata mai le atua, when people began to move away from God. O I tonu ala I Babylonia, lea maafua mai le mele ta ua o le mamona, ele o le mamona fo le lotu mamona, but the word is mammon. Put that on the screen for a moment. Where?
Put that on our screen. O I Papilania mafua maile mele ta le Babylonian creed. Pe le ta ua tusi pa ia o le mamona, po le mammon. Ia whafonga le mai. Mammon is a demon of greed and avarice. O le upulele avarice, it means extreme greed for wealth and material gain, which is the 7 deadly sins of the prince of hell. O le mamona la, po le mammon, is a demon that was associated with the pagan gods. Le ta'ua o Dias Beta, the Roman god of the underworld and wealth, and Plutus, the Greek god of abundance. In the 4th century, Cyprian and Jerome relate Mammon to a creed as an evil master that enslaves people. In the 4th century, Sepiliano. Pamailana tala ole mamona ole alfa sa mole creed ali pari ole mole la ngau me ai manao tele mo tanta fole le manao tele mo le la lolang ole manao tele le sai ai tangata Mataio la ono fai upolusu fa le ala tala no a Yesu, le rife a Yesu, le meleta o le mamona. Ia. But my Yesu, you cannot serve God and mammon. Ole translation nga. Se ko mai dunga. Matthew 6:24. Translation ole New King James Version. Ole upula na ole mamona, ole fa Samoan ye ole oa. Ale upa palani la the New King James o le mamona. O ingal mamona. El mamona. Mammon. O le upa le mammon nga. Mammon is the Babylonian creed or the demon of greed and avarice. Afonga maila o le tangata na mafuai o na fai o na tupu le melea e amata mai a hamo na whānaua kuso, na whānaua ni marota, o ni marota nga ia whaua Papilonia, hallelujah Lord, a ole mea na whaua e ni marota Papilonia, was he built in using the demon of mammon. Amen? So ole me whala lai o nga strategic ele Papilonia, po Iraq I do tono tu spaia pe a Faitau ia me ka le mystery Babylon. And when the Bible talks about the mystery Babylon, it is referring to the material gains and the desire of mankind to go after money and wealth. Avon mai la ele se mele hanga le mele o le telo tato tupe a kele nya okupe le lei o le mele hanga ina we tapua I tupe e te le tapua I le tua. Hallelujah Lord. No, o le value o tupe la tau e o mai mao, e whai e ngā luenga lea tua, ma whai e isi mea, but never to worship money. Awa o le si tangata. Ua mako wa I le halu se loku, whai ngā luenga whasolo ako. Olona mafau, if I have a house, if I have a nice car, if I have the most unusual car like anyone else. E le leanga mea na. A ole leanga ina wa e fa mua e fa muli le tu. Hallelujah Lord. So mammon originated from Iraq. It originated from Iraq, and the person who created it was Nimrod. Ole mea le tupu mo tangata wo mamau e se male tu. Hallelujah Lord. O te novo falawia mo tilo e mea tupu. Okay, I'm not chatting anybody, but I'm just watching people. I'm just watching where they are going. The second thing that happens because of the continual moving away of people from God is the Tower of Babel.
Hallelujah lo. Kenese lo nta pasuma tasi fai upelua. Wo fo I ne o mai sa sai. Ona mawale I lātou le whanua lau ngatasi le nuo se nara. Ona lātou maua I lea. Ole upula fa palangi le fa titolo e fa mai. As people migrated to the east. So it means as people continue to move away from God. If you do study words in the book of Genesis, it means moving away from God. So ole olo papelu na fawe tangata ina ua continue pele lato wonga ile tu sa o fe me sa o po fe me sa ya o lo ke fa sanga yo lo inga fa sanga yo sa. But people continue to move away from God. They began to say to each other, let's make bricks and harden with fire. Hallelujah, Lord. Oltangata lea sau umai le kwa inga idea lea oni marota. Oi ni marota ole grandson of Ham. Ole great grandson of Noah. Hallelujah, Lord. And they built Babylonia on the basis of the Babylonian creed called Mammon. Ona lātou whaiane lea, o maia ina tātou whaia ia se a ai ma se olo, ia o olo na tumutumu le langi, ia tātou whaia fo se mea tā uai I tātou. Ne I whāta ape peina I tātou le whonga ele uma. Ole attitude leo kangaka yo esema lea tua. This is their attitude. They say, let's build something to let's build a great city for ourselves with a tower that reaches to heaven into the sky. This will make us famous. It's us. Hallelujah, Lord. So se kangaka lava e whaawaula ngalu ese mailea tu ole whaamaua lunga ia. O na manatu manatala ole makua whaamaulunga. Mena te lol tangata wa levang mamau ese male tua. E tau tala ia fa maulunga. It's all about me, myself, and I. Hallelujah, Lord. Fai upo lima ia. O na fioi fo leo le li e sila le ai, ma le olo wa fai e tangata. Mai ni saulo le atua tilo le fa maulunga. Mai le atua fai upo ono ia. O na fetalai ane leo le li I fa auta. Ua tasi le nu, ua tasi fo ringa ngana ia te I lātou umma, ua amata fo I lātou ona fai o le nei mea, o le nei foi, e le toi tau fia I lātou se mea tasi wa lātou manatu ia e fai. Unity is good, but when people are united to destroy, that's when God will stand against it. Pa meo tangata ia wa lātou o mai, wa lātou fai le ngā luenga leo mana nao e faule, le olo lea e tau le langi, e whaafonga mai. Ole mindset ngā lenga fai le mena, ina wa umana tuli ese akamu maeva mai ole atua ole lalolangi la poko fa pe ai va seile lenga le onga tutongu fa mai ole atua. This is where God dwells and this is where man dwells. Man cannot get to heaven. Langa le okolosi leng fa mai manatu tangata Babylonia fa mai let's build a tower that will penetrate into the heavens against the will of God. God said no one will come to where I am. Afong mai la o le faala tanga la fa mai Yesu o le wala o tatou o to tatou o ngale langi oi o Yesu ke viso e o ka ko le langi ale ai Yesu ke viso e le ai tanga tau le mfainga fosi songa a wala alu ka le langi o le mena ta o le fa maulunga saulo le tua tilo mai o lo le la fa le vai mai le ko fa mai le tua ele impossible la tanga na fa le bela. So unity of man, when man continue to move away from God, they move away and they come together in such unity. Malelako mindset, we're going to build a tower that will defy God. Let's build a tower that will penetrate through the line so we can get to God. Le atua tama le atua le alo le atua le ngapaia ka ko o vai mele fa mai la fa punga le fa mai ai fa fonga mai fa upo valu male fitu male valu ia fa fonga mai o le tilo le atua ile mea tangata le fa ia o mai ia ina tatou o ifo ia mai ia tatou fa ese ina ile mea la tunga ngana
ina ia le langona le tasi linga ngana le tasi ona fata ape le li ia te ila tau ai le mea i le lalolangi uma ona ua le ila tau Pe ono langa lu ke de mana oi. Ya. ona fetalai ane leo le li pauta ua tasi le nuu e tasi fo linga ngana ia te ila tau uma wa amata fo ila tau ona fai o le nei mea o le nei fo Fongala o tau le mea na tilo i le atua. Le unity o tangata e mai le atua fa mai. Nothing they set out to do will be impossible for them. God knew that when man come together in defiance of God, the Lord God saw the Godhead, God the Father, God the Son, God the kilo mai le atua te male atua le alo. Ele ai ma se mele ma fainga fai kanga. O le lako intention ai o ni marota mal vaenga. Dato o e faule olo e penetrate le linga le kolosi le atua kako wo le mele ye le atua. Mai le atua ele ko impossible. Hallelujah, Father. Alela Father, anything you try to build in defiance against God will fall. God will destroy it. So se mea ke kau mawhai e piuri I lo wha maua lunga I le atua e le kau ule leile mea ngā. Hallelujah, Lord. Moving away from God will make people build pride, arrogance, rebellion against God. And God will always destroy those. So se mea e fausia le wha maulunga ka lepe ai le atua. Amen. Now, Jesus came to restore mankind back into the kingdom. Hallelujah, Lord. Grateful to God. Ele wha pia na ole o tangata saule atua ka lepe lo paperu. Ele ngal paunga le mena whai Yesu. Hallelujah, Lord. Ele awala lava wa umana ta pena ile atua. Nga sau wai ile atua ile lalolangi e koe restore ka kongo le malo. Awanga le mana I o le mele. Hallelujah, Lord. Ai ka kire I whaole inga. Sa ka ko ngoma mao ma le atua. Ka ko whaole inga saule atua koe restore ka kongo le malo. Hallelujah, Lord. Patalo for the 6 sengi the malo, the 6 sengi the malo le atua. If you're born again, you are a citizen of the kingdom. Hallelujah, Father. Awanga tau le me mana I tupu. Jesus came to restore mankind back into the kingdom where the presence of God is. Awanga tau le Mataio mata upelua fai upelua ia. Leo whanau mai le tupo sa Mataio tai. A wāma mātou wa ai arona Tusi sai. Ua mātou o mai ai e fo atu ia te ia. O le mela na tupu le aso na whanau wa Yesu. Mai la tala tus pa ia. O le au mākoi na o mai sa sae. Na o le tato nunga lau isitanta. Le angongo le mau tala lae sala lau solo. If you kukore, le tele I o le mau whamatalanga. Pe o le au mākoi o tupu. Yeah, we don't know. We don't know. The Bible is silent about who they really were. Pa o le mele tau mai ai. O le au mākoi o tangata o mai I Iraq. O le tangata e sau mai Iran. Mo le tangata e sau mai Saudi Arabia. Ka kukala ngoi e tunu la yei whai ngofia na e mara mai. Because it was a person from Babylonia, someone from Medes and Persia, and someone from Arabia. Now Arabia is Saudi Arabia. O tangata laia, now mai le tu sa. Now notice this. Ina ua kuli esa akama eva. People went eastward. But on the day Jesus born, the people that went eastward came back to Jesus. So la uma koida. Now mai le taimi na whanau wa Yesu. Na toe foi mai la tau I a Yesu ke wiso ele aso na whanau according to the book of Matthew. Hallelujah, Lord. Afonga mai la o tangata nei nao a leva mai tusi pa ia. They came back from the east, so the people that moved eastward, meaning they move away from God. When Jesus was born, they came back to the kingdom. Ele vai lá suia le tufunga. Hallelujah, Lord. So se kanga ka fia fo il malo e ke fo ia Yesu. Hallelujah, Lord. So se tanga te fia fo il malo le tu e ke fo ia Yesu. Hallelujah, Lord. Amen. Ai o mai la tanga te na o le tu sai. O kanga ka e mala malama. They knew along winga fo linga mai. These people had some knowledge. Fuale lato fa mai mato mai sa ili le tupu o le tupu tangata iutaia
So they must have had some information. The Bible is silent about it, but I'm assuming e iai ngi lako information na lato loai. O le tangata leo mai Yesu o Yesu ke wiso o le tupu o tangata iutaia. Ai o maila, fa mai o maima, ma me alofa. Sao ma mai male. Aulo, ya male puru lipano, male puru mulo. So gold was a symbol that Jesus was the king. O la la o mai. O la mala malama le leia e simple se fa matala ai le atua ia male winga la to me alofa. So they knew that Jesus was the king because they brought gold. They brought the frankincense. Frankincense is the divinity of Jesus. It means that Jesus is divine. O la la o mai la o makoi, la te iloa, o Yesu ke wiso, o ia o le atua. E iloa le lato me alofa, o le me alofa e fit for God. O le si lato me alofa na mai male, myrrh. Now the myrrh, it's an embalming oil. Po le oil le e whapenao na tui le tino le tangata oti. So they believe that Jesus was the sacrificial lamb. So la makoida, e o mai malato me alofa, e symbolize pe signify ai who Jesus really was. Jesus was the king, Jesus was divine, he was a sacrificial lamb of God. O le koi foi mai latanga, te toi foi mai malama le le ya Yesu lea. Hallelujah, Lord. Now, afonga mai le mena tupu. Now, when Adam and Eve lost the kingdom, the Lord Jesus came to restore and establish the kingdom of God on earth. The Lord Jesus never came to establish a religion. Christianity is a religion. Christianity is not a religion. Because Jesus never came to start a religion. He came to establish the kingdom. Wafonga mai lato, o le malo le tau Yesu e fatu, o le malo o Yesu le tupu. A o tangata o la uma, e au na uma le tupu lea. I te tonu o le malo, a tau noa mai le tupu, ua avea matu la fono. When the king speaks, his words becomes law. I te tonu foi o le malo leo le atua, wa ia tu sia ai le whaavae o lona malo, o le tu spaia, I te tonu o lona whaavae leo le malo le atua, lo tu sia ai pengi fiki o le malo le atua. In the Constitution, hallelujah Lord. I te tonu foi le malo le atua, o lo ia whamanuia I tangata I le anganga pa ia o le atua, o lo I te tonu o le malo le atua, hallelujah Lord. O le kele I o mea mana na ia, na sau Yesu e whatu, e le sau la Yesu whatu ngi loku, na sau Yesu e whatu lona malo. So a church is not a religion. A church is the kingdom. Me ngai leinga le whaingi loko tangata. A sau noa loa whetalai le tua, that's it. Hallelujah, Lord. Whatever he says becomes law. Aolonga malola, e se fo il whainga o le malo. O le malo le tua, a e sasi peke se se, if I made it too, it's okay. I've sent my son, my only son, to die for your failures. O le malo le atua, e le ai ma se tangata ke laku wa olo pala mai se tupu. O le malo le atua, e whaatanga I le atua na e pa uma e to e tūru. O le malo po le atua, e avatu I tangata uma le alofa e taua o le a kapela. I tu tonu fo o le malo le atua a e ma e wha malolo oi. I tu tonu fo o le malo le atua a e fia maua se whale a avatu I ate oi. Tu tonu fo o le malo le atua a e mawhatia lo loto e wha mawhanwhana oi le anganga pa I o le atua. I tu tonu o le malo le atua a e se me te manu a I e wha penana pa I le anganga pa I o le atua I ate oi. Maka se maanga ia. A religion, we have to make our way. You have to do things in order to get to heaven. Me anan fa mai ai Yesu
E o le tula fono e le ia mai tula fono ka ko ke oi. E le fa la inga tsanga kula fono. A wa tula fono. It means that we have to make our way to heaven. Hallelujah, Lord. In the kingdom of God, you don't have to do that. All you have to do is say, I'm sorry, Lord. I give you my heart. Hallelujah, Lord. That's all you have to do. He will do the rest. The Lord Jesus never said you have to be a good person in order to get to heaven. No, you just need to receive the Lord Jesus. So all you need to do. You don't have to do nothing to get to eternity. What an amazing revelation. And the more I understand the kingdom, the more I understand the king of the kingdom. The king of the kingdom loves me so much. I said, Lord, this is what I did, this is what I did, this is what I did. If I made it too malo, it's okay. So long as you repent, that's fine. You're washed and cleansed. What did you do yesterday? And then I said, this is what I did. If I made it too malo, there's nothing here. I have wiped it out. There's no records of what you did yesterday. No kingdom on earth would you be forgiven. Ai fasio kia skaka le malo o New Zealand mau kingoa kanu fal pui pui. Hallelujah Lord. Ai fasio tia stanga te tono le malo le tu mau kingoa fa mangalo ele tu. Vai le sesen. Ele fal pui pui kai no. Pa wala me mai le tu ya ola. Vai ele me ma tau tia na fa ele tu. Fasio te kai no no so. Pa mai kala kai no. Wa mama fa tele fa salanga. Ol me la wa su skanga fasio kia. But maybe to o te whaasala tanga ka whasio kia oi. But one mea, go to the east and enjoy your life. I have forgiven you. And he settled in a land called Nod. Hallelujah, Lord. So he came to restore the kingdom of God. I te tono le malo le, o ye le file mu, fa malo longa. Restoration, freedom, deliverance, prosperity, and wealth. Hallelujah, Lord. Church, but you can be in a church and you are far away from God. Outside the presence is pain, heartache, frustration, and a fruitless toil. Fafo atu le mamalu le atua nga o mea ki nga ma mea whainga ka. Hallelujah, Lord. Kenese tolu whai upasuma le ono le upulai whaongai na, it's the Hebrew word called itzavan. Now itzavan is a painful, whafanga mai, tolu ona winga o lo whamatala tu se Kenese. Kenese tolu whai upasuma le ono, itzavan is a painful childbearing. O le itzavan, o le ti ngā, o le whanau mai, o le tamatiti, tina. Kene se tolu whai upasuma le fitu, itzavan is a painful toil. You will eat with pain. Mai ai mea ai ma le ti ngā ia so umalo wala. Kene se lima whai upasuma le iwa, itzavan is a painful labor of farming. Outside the presence, it's itzavan. Wala la ko nga ki nga pe ki nga le fana mai le tamatiti pe ti nga ya nga luenga e fai lo ai me ai mal ti nga hallelujah lo pol ti nga il to ino la fa to anga pol la ko nga ki nga. One thing that we must understand, outside the presence of God, it's itzavan. Fa fo le me o lo yaile le o yaile mamalu mal pa io le tua nga me ki nga me ka ke u ya. Now here's David's desperate cry. Hallelujah. Salamo e lusu ma le fitu fai upe fa. O le tangi le al tangata na no na loto ele mamalu le atua ia. O te le inofu whaatasi matangata ula vale. O te le i alu whaatasi matangata pepelu.
David said, the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord. All the days of my life, delighting in the Lord's perfections, meditating in his temple. Is that what it says? Psalm 27 verse 4. The one thing I ask of the Lord, the one thing I seek most, is to live in the house of the Lord. O le house of the Lord le tala noa ia ia tavita. O le farasa, o le lotu. Hallelujah lo. Pafonga mai la, o le esenga leo, o le anointing nai lo fale. Ma le anointing le tono, o le anointing nai kong le fale. That's your personal anointing. That's one anointing. The anointing in the church is called the corporate anointing. Or the anointing of oil put together is massive anointing. But my desire is to dwell in the house of the Lord, because that is where the corporate anointing is. I find my Tavita, not just one day, not just 2 days, but all the days of my life. It's worthwhile being in church, man. It is worthwhile. Hallelujah, Lord. My Tavita, te fia nofo mau mata I mea lai whai lea tua. Nofo ngofo nge mau kilo le vai aso a toa lea no. Ai mai se apo wa apo ia na whai ia mafutanga lea ngang pa io lea tua. I was sitting in the building watching and just amazed with what God was doing. E moko kilo la ele menge ka o le corporate anointing. Ma le mea ono tupu pe a o ina tau whai o mai o matangata ele lotu, pe a kau whai o mai o matangata le nau nau ile atua, pe a o mai o makanga ele o ma le atua ai o mai ile atua, ile no fuanga e tati. You can imagine what will happen. I saw with my eyes. Friday night was one of the most amazing nights. All nights. Amata mai le mante e tau le sa. Hallelujah. But the climax was Sunday. And man, no mo tilo le loto ni tangata o Viliamu. Na o I tangata no nofo te tono le mamalu le atua, malato nau le mamalu le atua, ma protect le mamalu le atua. O te fatu for a worship center, it is our responsibility to protect the anointing. Hallelujah, worship center, we need to protect the anointing. Hallelujah, Lord. Anga leo ke lo. Pa wa leo le mea te lo le ma to I fa manuia ya tangata. Hallelujah, Lord. O le mea ke fa ko ai le pon ale na sa we sanging. Ya sa wa sanging a makalo demonstration. A halu demonstration so le ka fa longo ko kongol fa le mela ka ku o I mata utia le mea fa ye le. And then I saw what happened. Man. Why do people not wanting the Holy Spirit? This is the most amazing thing. Efeso mta mo fai opalusu matolu ia. Olona tino lea. Ole tumo lea na tfatu muina mea umalava I mea uma. New Living Translation fa molmon. Pa fo mai la fai pula mai. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Yalela fa mitalale wingol. Ole lotu, ole completeness neo Yesu Kristo. Pa mai oia fa tumuina vaenga umo tu tono ole kale sia lona tumu ato. No, I'm not saying this because I'm a pastor. I'm saying it because that's what the Word of God says. Ole ala wolo, ole lotu leo te committee ai. Ole lotu le e tu ia ilo wola. O te loinga. Ole lotu lai ele fa tu muina se fa fe au po se tangata. Ai fa tu muina le kale sia ai e Yesu Kristo ia ai ia te ia lava. So he fills the church with himself. Hallelujah, Lord. So I'm saying
that it is worthwhile giving my life to serve God in the church. Hallelujah, Jesus. This is not Seppi's church. This is not nobody's church. This is God's church. Hallelujah, Lord. Stay in the presence. Don't leave the presence. Run to the Lord. If I made a mistake yesterday, in the morning next day, I will go on my knees and say, Lord, I made a mess of myself yesterday. I'm not going to run away from you. I'm going to run to you. Commit and stay in the presence. How do you do that? Prayer. How do we stay in the presence? Prayer. Ele whaingatana I loa tangata ele stay in the presence. Ele kaua pe loa pe le loa. E kaua le penge fiki ngai maua oe. Elo stay in the presence o le atua. If you stay in the presence of God, hallelujah, Lord, it will be different. You feel nice, you feel good. O si kanga mako ai e pisi la vai mako ale ai maso taimi ke mafuka I mane atua. And you know what? You may be in church, but you're far away. How do you stay in the presence? Spend time in the Word of God. Just systematically reading through chapters of the Bible. Systematically. What I do every day, I read a chapter. Every day. I read a chapter. I desperately needed the Word of God every day. Nobody knows all the Bible. Every day we need to go into the Word. I don't know what else I want to say. I want to tell you, read the Bible. This is the Word of God. Every time you read the Word of God is speaking into your life. Read the Bible. Because you have to. Hallelujah. I go to church because I love the Lord. I want to be here and be an encouragement to somebody. Hallelujah, Lord. Church. Hallelujah. Stay in the presence and see what the Lord can do. Hallelujah, Lord. Stay in the presence of the Lord. Let's all stand. Hallelujah, Jesus. That you do like Mataio. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Stay in the presence. It's a commitment. It's a personal commitment. Because the Lord will not force you to go and spend time with Him. You have to decide. You have to make up your mind that this is what you are going to do. And I don't depend on my feelings. I don't depend on my emotions. I don't depend on how I feel. It's a commitment. I get up in the morning, I drag myself into my prayer closet. Make sure that I spend more than an hour sharing my heart with the Lord Jesus. Because my body was not used to getting up in the morning. But after 1 week, I started to like it. After 2 weeks, I love it. After the third week, I enjoy it. After a month, I know it's a necessity. After a year, I cannot stop this. I don't feel like praying. But I know that if I don't pray, I will have a terrible day. Hey, this is not a religion. Let's start a personal, intimate relationship with the Lord Jesus. Would you be willing to spend time with the Lord? Would you be willing to stay in the presence when you get up in the morning and for the rest of the week? If you start your day in the presence of the Lord, you will have an awesome day. In spite of the failures, in spite of all the challenges and the frailties of life, if you start your day in the presence of the Lord, you will have an amazing day. If you decide this morning to make that commitment, just lift up your hands to the Lord this morning. If you decide to make that commitment, that you are going to commit to your prayer life, where you will get up in the morning and spend time with God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. You know, tell God, like what I did. I said, Lord, I'm going to commit my life for the rest of my life to getting up in the morning and spending time with you. Reading your word. And reading the Bible becomes most amazing thing to do. Because every day I feel that the Lord has spoken into my spirit. I thank you, Father. I bless you, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you.
Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. See, I only my there too. Say, Lord, I am going to spend time with you. It is the deep desire of our Lord to spend time with you. Among anything else, I live a tua tatou taulanga ma patu tatou fuluai ma matu isi mea ia teia ma tatou au nanga ia tua. The most important thing that he wants of you is just a bit of your time so that he can share his heart with you. That's what the Lord wants. He just wants a bit of your time. He wanted to talk to you. He wants to share his heart with you. I want to tell you, it matters, it is important. Hallelujah, Lord. I see liatu na manao liatua. Is it time maso wa noa ete lua tana noa ai malua mafutai ma se itau watu ia te oe. Hallelujah, Lord. Ele avatua te paife au pe amako se angelu ai avatu sao lava ele atua ia te oe sana tala fa apea. I love you, son. I love you, daughter. I love you. Hallelujah, Lord. That's the most amazing thing. Let him talk to you, not man, not anybody, not a pastor, not an elder, not anybody else. Let the Lord Jesus say to you that he loves you. Hallelujah, Father. Daddy, I thank you. What an awesome God you are. You are a personal God. You're not a remote God. Lord, you are so close to us. And Father, we invite you to come, Lord God. We will make our commitment to come to you and spend time with you, Lord Jesus. I thank you, Father. I bless you, Lord. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Blessed be the mighty name of Jesus. Let's sing a song that say we love Jesus. I love you, I love you, I love you. That's the one. I love you, I love you. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love and my heart will follow only I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Father, we give you back all the glory. Give you all the honor. We give you all the praise. Hallelujah, Father. Let there be glory and honor and praises. Glory.